YouTube-канал Алимы Шамильского района представляет. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Khiriyadina şuvatsal, İslamiye bereketel cemaat. Allah'ız, Alset, Nikel Emmalis, Etsel, Cindi Aludandır, Sarakul Hebegi. Abdandır Şeyh, Sabafun Karam, Muhammedun Akşuban diye sol, Berekat, Faiz, Nikel Esabi, Kotubigi. Esul silsile korkara cevap oldu. Şeze amrugel maşayik sebazul bir balahi gibi kedesan Kotubigi. Dina şuvatsal, Khiriya Vusuba ve Cevapayar. Çahanike, Daristan'ı durgulebdi, kisa ki bu dünyada bu hot pitna kamun bakku kunecwa. Totsuba alda dina şura katru kuna pitna be sogiba alda politika savaşı mu kuna sogiba alda sengi tukhonç gibi rasul sogi hava dina matibat pitna be kamun khot icho. Kimu bana nige pitna be nitelet adraç ya sogi ço hikmet kamun kunaro. Nitelgo elmut alababon elmut ikiyası savaşın kun İslamiyet ummat sosyası savaşın keze nige halk alda hotla pitna bet oluşunu ve çay halk alda vücudu got o da hep suluk inin abonge bu konu batil pitna hotla kamun hutuları Allah nitelet adı şipitna amul vatananigi cendet sin bakon amul batugi nitko kant iyası nitko imam ikiyası dinasul vatsesa doğru o ilşi vatsi şulat iyası sebep iyası Allah savaşın hevegi Şiva zamanında tutsu modern abun kanunigi bitler ucubu konu bu adama da hot sarat adın kidabu sengi kaldı seviçaları. Ahir zamanında canı ki bu tibit ala fitnatun kola sonra akidati al masala bin abun hada sevi kurgajal. Neçek akadagi şeriat usul iman zavatse behize havura bu gonamigi behuların abun kara çağda nakhiritlun Nge behule babrak bihiç elkolki habun nge mekli bugün amun arab şahit tutu kamuleço. Allah sedina çağdaki kant elusetlegi. Amin. Misal şu sanani şimdi abizobot arabjo khasabun ilmu tasavvuf aldı korkun. İlmu tasavvufin alışımı görüyor. Jani başçulucu bugu netleko jani safon rak batsal habigi. Tahiyar şina munahadasan insan gerek adhavulu Niketsago havulu tunga amal aldı canı brekhtay çünkü yaşunan bir kizeshon yaşunan çukur adina vagadina kuşav amal tabiat nişer rak aldı san çıkarılı cükola ilmu tasavvuf ashabu zamanar tazkiyetun nafsi nafs bat adhabin avutsar abulaan so zamanında ilmu sulukin abulaan Soğuk zamanlar ilmu tasavvufin abulaan şips arşubuguna nigi sarku çeçogo boldarı okadilu buguni murat subugu Janib ki nab'agi jagalti ki hiç ogu ritz ab ihlas sardaşun Allah hastı insan uat şulib ilmu kola ilmu tasavvuf. Hep ilmu tasavvuf asul asli aslunu gör silsile da janib bak kolidu tsoyu kola ani dandeş yaşı majlis ritz yaşı savatun ukarav Muhammedun Nakşibandi yabi. Allah sedin aslunu gör avaraga şişarab mesedir silsile doğru gör çağdul barakat neçisiz kidago kotu gibi. Çöhü ilmu tasavvufa da böyle bir çahit ahiyal sögi alin de batsigi behi zavruşumu gücü da sankola Jaka İslam'da zanib hele akidati mas'ala bir seri girosun aşalir gozi dandik kolursun mas'ala badsan mesela şey çocuğu da san barakat alabari Şirku kolu barakat Emer bakalda bir suna aneşul bir sanaan çünkü kant iyası ya suçada ayıç anguri Ozul keçe şunu göçü keçe guk ini ya şunani ezul avulu tölü abazok ki alekun Hatsogi çare metli rugu guri avulu şunu göçü kant iyası etsab Allah vazifet alababun bütünü haber ogu soçi inci tavun ya şunani soçi hakir havun bütünü haber go hep niyat reket rugu Allah hasta şiktalı Ancak barakat alababiyo suruk Bu konu emir şunu güzel. Mesela senin tek şibab zaman bir konu uzman koyaş ebed insu khabat nge dua bizi il awara sünnet bu işi açara hadis rugo hedingo valid zabazuk awara zabazuk ashab zabazuk ahira çazu khabat il nge hep kin namjulda samurad bugu
hagal hezabura şunga amal buqa şunani ezu şik hokun hagazu barakat git alababun Allah astihari laqad qoyosh risalat bu sanani hedina şunga harize behiladay avlu şunga sual başun tadi Rithabun hep sual bakiyete sabatun karav Jende zamana şuk alacak qoyosh bitna çaatsa sevikolu çikola İbn Taymiye İbn Taymiye da hik ulubu hedina şunga mas'alada sörük dutsa şibin avlu bin amun Hangi hes avlu misalata goste hik umugu makarda şaramı kaç Hira atı nokkode yaşunan savur yaşu nokkode rahini behilişin. Şahin avarak zani vakt şarap avaraga sani ibadet havur bakok ani kiyago nokko. Dore hecerde şaramı kaç hacize bir dore hiç uç olarım. Emela çağısı avula rahini kolayla elin avan. Tabi rahini adal juburu. Kim o ni avaragas su minut mi güzanli baral. Çünkü yaşunan hira atı nokkoda emela sardal zani raral. Çünkü savuriyalda zani hakkını kobara bakmoga sul avaraga sul hep zindet açarab. Avaraga sul zindet çünkü avaraga zindet zani ruh artunga bakalda barakat kamu onaro. İbn Umar ise hedina bakal alam havun una anı ziyarata şey. Allah yas kalbugu avarag makayalde makabaki duvat ara zamanlar zuguvuk arab hila aldet ade vakani belli amun. Hangi o İbn Taymiye'de hep karmaş hosta hos avlugu ruqanile hep İmam Ahmed gibi hizabulina hep bu İbn Umar için alab havuna anne odin arjo inkar bu çay ruqanile çünkü hol inkar bu çay sadaka gile khayda bu hali hagadina cevap umbu heski hangi sebe avaraga su zamanar avaraga su ras avaraga ad yet ulubu arabet el avaraga su red avaraga cendet ad regulu arab busen avaraga singi halk izu arab ramach ta'el kodu arab ansa hedingo khech khanjar şijubat hananigi avaraga sti khunkhurkhin bu şinav yoldasan ashabda batsa barakat alab havul anila hangi avaraga su zamanar ki ashabda batsa ki barakat alab havul be har zamanar dol inkar çaatsa abizibatana hep avaraga sti khur kharab su khasa isdasan jubuk anila avaraga sul behanani ki sögida çağdasan barakat alabildi ve bu geçen alan. Hani havalda o barakat alasın murad bu nitki to hekodu kan. Yaşunani zina havun köş tire sürülürsün mugi. Edingo çadaru kan. Yaşunani işte göreş taraf amal tabiat hiç kakal hiç uçiyas asıl git on kinali ki hep yoğurt okun Allah asla hariço. Hedina çağda asıl barakat ki hiç sadık Allah'ı hep kinali bunu çala. Ve kide asıl onu barakat Allah'ın. Lider amal tabiat ki batsadav. Kalk Allah barakat kıyaması ki hiç ilmu ki bugün, ilmleri karar amal ki bugün. Kitabı çünkü şik siyasi gorunu vatuları, şik açığı ki rot olur. Allah hastı khon, Allah hastı hin kıyafetler ve amal tabiat batsadav sonu güçyastı asıl onanır. Hagoçini şik açığı hep siyasi kötü gibi çizbehila, hesulgun hudurşi ki haviz behilin aval. Ve tarafı göreceği. Ama hekodu kanasta askon şeyh olsun, koşa halvahın göreni onarıtol. Barakat bugün. Hani ketsago habura şik ab amal dasun insan Allah hasta agar fiyadasun gostet adi baç onemşumu gibi daraja. Hagadina daraja baç umbuk inaş. Dolçi Allah hasta ibadat habun. İşte agar fiyat usul hin ibuk inaş ona usul golçi ki hortokun Allah hasta harizi. Yani habura ab amal hortokun Allah hasta harizi. Hangi hep bu masalada sürük, hortokeyalda sürük, tavassul usul. Hepgo dozul rikunutunu göçüyeste hep kulübügo masala havatta Kur'an saliyastul haqqat boka unqbo ona boka çünkü şibaba aldı tanrı duayastul hedeko çünkü geçse şib amal havun hani ki hep behilişin amon hesbi zaman eşi Bukhari sul muhkaram hadis gibi bu şab göçü do nokko dejan eşto haramı kat adetse be nokko alto vatsin kuyda gamat vaçarını khat şivas judo sahavar otul bu şik ab amal gereksun Allah hastı harmo Havjudut sahabar şik ab amal duyulu habun bu kumbatanı getiren Allah jalha qarish yaldasam roç izarın avut hemen hakko brahım baçanı lawa es avlugo şik ab amal yehurtokun harizi behilila ama walizabi alimzabi awarazabi hurtokun behilila to alawiya sanjudut sevidu İbn Taymiye ise avro gadin alawiya avlugo alimzabi kidirik onu gelir
şik amal ki hukukun Allah hasti harize behi aldat işgal mesela bali bugu ditsakak ya sonani koli bugu al koli bugu sadaka salli bugu Kur'an bit koli bugu avaragası salavat hadiditsa avlu bugu ya Rabbi biteran Allah haditsa bara kakatul hurmata şa'ulu haditsa bakara sadakatul hurmata şa'ulu haditsa salara Kur'anatul hurmata şa'ulu dutsa polana çiyasu munaha çuri dutsa polana tunga çiyası sahtitli dutsa dun polana tumuge bala halda satsuneyin avun abize bir bugut ihçereydat an şimdi alim zabazdat orta khilat hiço hanje buge khilat bugu polana Allah su vali ya sunani avarak ilmi alda amal buge alimçi polana tunuge hik abu sulman çi ogi kun harizi bir dolarin avun do alaves avlu bugu Zülü do hik al amal azdastun harizi behara mekhar o hik al amal habiyası sababun karuçi gohtokun harizi benim bu işi bile kavukunu Elda bu tsadak şiva bu sunun çesul i'tikad bukuna Allah gitsu havlu avara girit o havlu kinamnigi bu gep hik koştegi khoygi çagoşigi zaralgi paydagi kinamnigi hep sababun sögici kananigi hep kinagoja Allah hastasan bu kinavda işgal sunigi bu sunun çesul diço Elda bu tsadak Şimdi dünyada tatlıhını batanını ki Allah'a şibbalı sabahın tamına. Ot izledi köytuna. Hakikaten hiç ot izledi Allah hugu. Ot izledi nus sabahın batana. Nusu çukuru ot öyle Allah sul halka şevalı zani hiç onani bot iradat maşiyat hiç onani hem nusu çukuru ot olaru do İsmail avaraga su gabul do İbrahim avaraga su kutubu karu nusu ot içradim. Kâme karbogunu gibi. Allah sul ihtiyar da san bakın karucu bu kunaru. Musabbibul asbabin avun Allahu gizamanar kinnamni gijo sababun de ezamu kuna hagadina bi'tiq adalda niketsa kida san barakat Allah hawlu buguna nigi şuçu okud harulu buguna nigi hakikatalda Allah hastasan harikola hem haş insan şirk kaldı kolor dina şuatsa hem haş insan watsa da hukuna şirk kaldı kiyadasan soğun taraf sual bugu ki ango hadisa khumbitsi deres ki bukago Hadin korutungar alimza bir grup ago behuların avruçunu gebrak dikun çift aşara zamanar hecubuk untarıcı behuli batçonen habuge no şariat ihtiyar umuge behulun avruçunu nuhbuge zamanar hep hukuge behulun şumuge nuh behilerin avruçun khalq aşa pare şerz behili so uzukta behile an çünkü so yağmur harama İnsan çünkü şirk kaldı korucu bugün kant izaveliyor. Yoksa haddine niye kaldı haber bir nasuatsına var. Hangi habalda yani mesela avaraga surasal da san barakat Allah habiki kinavcu avaraga sur kharajın avun çonu konuştu tutsu çayxa. Avara khu khadugi o tutsa da san barakat Allah habuna. Mesela şu basanani vasilatumul aqwa'in avun onugo avaraga su ashab hadis ki mahkana adabul mufradin avlut ekalda Bukhari sahih sarab hadis bugu. So Resul ki qot on zamanaş söz abunillahi ve ashab kulana ruku ginin avun. Yani şu ara zamanaş os behu matan legendarik iya gokır hak iya gokarat awala gasi mubaya'a qot eka İslam'da da vaçyaşul habu mukan avun. Hemen hatta varani do hak an kodiyam kör bukan nagusu hop awala gasu kör vaçara körin avun Ha tabi'ine tavulucu oğu ashabası. Ya zudotsa isu kuyra da uba çavunuyla. Avara gasu kuyra da karam kuyr bugün avun. Hevda görüştün Ali Ashabiti radiyallahu anhu Anas Abbas'ı kuyradaki hakkadaki uba çavunuyla. Behuları huk aracı hep anani. Khulafa-u Raşidin adı tsoyortunu gel. Ali Ashabiti hep habiz bu karabi. Hevda götsadak mazhabatul imam Hadis ilmi yoksul, sivit orantunu göçü, heco tarihu Dimaşkal'da İbn Asakir'i resul bugu, henda görüştüm çünkü Hatibul Bagdad yaşında bu tarihu Bagdad'da cani görüştüm maşhurat akarugu al. İmam Ahmed ise İmam Şafii'ye sugi, İmam Şafii'ye sugi, İmam Ahmed'il ki sotsay adab ki sotsadan barakat ki kim talabolu bu karışacak. Barakat'a şabalda resul tela İmam Şafii rahimahullah Bagdad'da bu gibi an zamanı yaş. İmam Abu Hanife al-Khavat eki
إيجو ركعة السنة كاكيبان جندت الشيرجو هبجو هتكون هرانيكي هرب هرارا جندت إيجو تيجن الله سين أبون الإمام الشافعي سبجو رسموجو خطيب بغداد ياس تاريخ بغداد أول إكال جاني بهولا رج أنامي أنت أول قصو عصري أنا تابعنا عصري أنا إمام الشافعي علم يشتول رج جنت إذا برتونو شيء علم يلدشونجي أدب يلدشونجي كينو يلدشونجي سيرت يلدشونجي السيد بوك عربي حديث بوك عربي إمام أبو حنيفة قول تكون الله هسته هيك حديث بوك عربي هذا قرصون سوق ياش يوجا بركة الشبيب سنتين هم إسحاقي إمام الشافعي رحمه الله ردوه أحلو بجندرجو متعال ربيع أبون قدام إمام سوق عرب كارات قلوبه مايلها هاب جبوس من أيل بغداد دي خير خلقوتش إمام أحمد قي شدرين عبدالله كارات يجي بيتالسوا قرا بغداد دي رقا سنجي ريك إن ماشينا غوري رقا عبد سنجي وجن إن سامالت غوري شو يلدنيكي ركام كونيكي إزعام منزل جي قطن صول أولا قلقي قطن شرو إمام أحمد قي بغداد دي روحاني كاكتسب أتوا قول مخدم شرو ماين أبون إمام الشافعي يسلق بيت عرب أمانة بوجي لها بن أبون قولوا إمام أحمد قي رو ربيع شافعي يسول رسالة سألت زي بتسألون عداني الإمام أحمد شبين رجال قارجين أبون دو ربيع هيك على مخرج دو إمام أحمد أولو ربيع دو تسأل ربيع شيلها كغاتين أبون أمانة الشيء خيانة شيء جنس هبولارين أبون اللي هو ربيع هنا هات أولو إمام الشافعي يسند سلام جبت أنينا نوتشن دقة أورق وجعلنا مكتش دوتسا إمام أحمد أبين سو زمان مجاني وقلت أدي فتنة جندك جانبوك قرآن الله سورة قتلش أقول بيجار جبوجين خلق القرآن أو تنجي القرآن بيجار جبوجين أول تونجي فتنة باتشين بوجين أدي ولخا هفتنة ياش قرقيز شجمون هفتنة خدود صحيح كناني مثل قيام السوق عراسة ميدان هذا خاصة بايرخ شوية بوجين دورين أول همزه دوم سبع عرب زوج أنا كد جوجي بوك عرب تتسق أمانة تبون سوري صلاة قصون واج عرب نخش وجدري صلاة قصون واج عرب جنسي سايغات صلاة قرب عدد بكمو همزه شيوغن يدين دوك هيك قاتي بسون واج عرب تجوجين صدون وخول الجو شايد دي سايغات صلاة نصب قلاري من أموجلا ربيع صدو إمام أحمد ده همزه أولو كيجو قرده بكمو إمام أحمد أدريتون أسير قرده ماين أو باقون إدوارا مغايد أسير كوجين دور بهبهانا دا قوار قرده كينجن دي هنجي قرده جبوسون شلو هو إمام شافعي يسوق دورابه كنا به قبض قن دور صلاة يسوق بالشدامون أدوس واتعناس إمام الشافعي يسيق له ربيع ده يا ربيع ده دور إمام أحمد يتشي بسيرة تطلع بشلوي هنجاس أولو قلت أنيلا قرده أنيلا هنجي يعني كيروز هنجي إمام شافعي يسوق أول جو هنجي إمام أحمد يتسا ماين أبون دورا قرده يا هبدوت سدي بيتشين يا خنديك أين أبون دورا كنتيزم زي باتانغولو لجندي كيمو كنا نيجي تسرق أوكي أنيلا ربيع شوري له هب قرده شورا رب خيم نيجي بوسيل لجندي إمام أحمد الهنا دا قارب قرده شورا رب خيم نيجي بوسيل لجندي بركاته هنجي هب قصة بيصير زمان هب قصة ابن عساكر يتجندي بتاريخ دمشق على رخصمه تو إمام أحمد الواس عبد الله يتبيتان أو نهب بقى على قارب بقول إمام الشافعي بغداد على جدوب ده هو جميع خارجين إنسو تهود أتشرود أنا الإمام الشافعي سورة إل هنجي الإمام الشافعي سول هنا ده قارب شو ممكن دبلت إل شورا شو ممكن كم تصون ناقد طول أنا لا يندي إنسو تا هود بركة تشي هيك إذا كه قول أنا لا شيء خالد جباه خلا أنا لا هنجي أورجز كارج بقول هل تحيل الإمام زبي جاك أجودو دسام علم نكية كيجشون إزوت أخال بيتسألون عمل نكية سكهوري بقول مخال هب حرام شرع الدين دكولر شيء كذا دكولر جو هز دسان هز بهولر أنا نهبي زبوك عربي بوكينشو ويجي زمانه سوتsa دسام بركة الله نبي إيمان بقولتون قلتياس بوكينش الشين هرجع الله دسام gibi كل زمانه تنجي هبجو هو خارج غورو هل هدينا ميات أصلا دسون أنامك إبد إنسو خبات إجي hele hedina miyat asladasın barakat alabonu unanik razdanışı ananigi astır hanadı ananigi sredni azır ananigi çahiya uvali zavazu alin zavazu khavate o kabat emrabu unaru şuni musulman çısıbat emrabu unaru handa habadul dahamnigi misalatı Muaviyat raziyallahu anhu katibul vahyin abula ve sulh haqqatul vahyu qaliçu anil Kur'an 5 arafı mugi havas
تو أورجستان عندك تقولنا تعادل كبير مصر خلعت جو خول زمانش عندك أدريت إنا بين أبونا هذين أورجستان ما شجعني خول سلوك عرب شو بيجوجي راسكي خدوا هيدين تصدق خول ما خبر شيء لخدوا بوت هابيل جدين أول شبيه هبك أهول عرب بركة الله أهون هذا ترى مثال أمير راتشيز بيهولا يعني توكي زمانش كي هذا متى تتذكر كل ما تقول تقول قال أول كلا سحبت سما ترى على سبب ترى خلعت هم هيك هذا بركة الله وهم خليك الأستاذ بتصون موجي هذا هذا دين الاعتقاد بكون دين الشواط صار خير وصول بالشر هيك بركة الله هون هل هو كوجي يكون هل يقدرون الله كتسوه ولا أولا جريت وقوله اعتقاد هذا دين كامل وشون قلت شيء كذا كولارو شيء كذا كل أول شون قلت شعي هيك شعي عقيدة الفرقة ميق كارتشارو الله سيرجي بيكون كذا رجع نتكلم كذا تنجي دين الفرقة تثبت أجي نتكلم نسيب كذا إسلام بيثبت ولا إيمان بيثبت ولا خلاص قديس تفكير كذا هذوك الإمام محمد نقشبندي سبحان نقشبندي سبحانك كي يسوع سلسلة خور خارجون جاكا كل شيء عن تدور فريق أستاذ الرجل بير والله يمتلز خطوم خطوم كذي الله سبحانه بيتسرد قتبي جوجي خدون جوجي عمله بالتحقيق كذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь на наш канал в YouTube.